Hello and welcome to Choice News Africa channel. Today I've got the aspiring candidates from Ngulumane, Thusi Ndlovu, Majela Sikobokobo. I'm not going to preempt what he's going to say about what he wants to do for Ngulumane. Honorable Sikobokobo, you can just tell us what you want to do for Ngulumane. We are paid for it. Sure. Hayi siyaphila kuhle. Mina igama ibizwa ngoMthusi Ndlovu. Engimele ukhetho oluzayo mhla ka-20 December lweNkulumane. Sisithi ebantwini isikhathi samaqiniso sihambe sifike. Into ebalulekileyo ukuthi abantu bathola ubukhokheli obume phezulu kwesisekelo seqiniso. Ngithe ngimemeza ngiqala icampaign ngathi khona iqiniso ebantwini. Hayi ngoba ngifuna ukuqakezela izandla kumbe njani kodwa into engaphakathi kwami. Those are the principles engizama ukuphila ngazo. So sithe ebantwini beNkulumane babuyile bakwenza bahlukahlukana. Kodwa manje asigijimeni bakithi sigijimise iqiniso phambili. Ngoba nithwele imithwalo emikhulu kakhulu ninezikhalo esihlukahlukeneyo. Sizimisele thina ngeqiniso njenga la ngesibindi ukuthi siyengena eParliament sifike sithi abantu bakithi bahlutshwa yilokho nalokho. Sithweni siphene umthwalo abantu beNkulumane sigijime nawo siyengena eParliament singasabi singenavalo siyemela ubuzwe bethu siyemela ubuntu babantu qiniso ebantwini asibonge Ubathembisana abantu beNkulumane ungangena eParliament. Sibathembisa ukuthi sizabalalela ngoba phela yonke into ivela kibo izikhalo zabo amaphupho abo ama-aspirations abantu ababo sihlutshwa into eziningi abantwana basemigwaqweni babulawa injengu ogogo bayalamba abananto zokudla because ama-systems elizwe afile i-social welfare is dead. So into okumele siyezikhuluma sitshela isizwe ukuthi bakithi nakhu-ke abantu abakhala ngakho sikulande eParliament asizoqakeza izandla sizokhuluma. All the best to you, Honorable. Siyabonga mhlonishwa. Akube kuhle. Siyabonga.